ugombaga kwibaza ese abapfuye bose bari he? Abantu baravuga ngo bagiye mu gituza cha Abraham. Nukuvuga Abraham afite urutuza runini. Abantu bose baja muri Kristo. Kristo nawe ari muri twebwe kuko ni twebwe Kristo. Umuntu yapfuye aje. Umuntu yapfuye nta handaja. Aja muri wewe. Umuntu iyo njewe. Umuntu abera baja hehe? Basinzira muri twebwe kuko ni twebwe Kristo. Okay, wewe nufa uzaje. Nta handi hantu icambe ntabwo nzopfa je nicambe. Mwavuze ko Bibiliya ijambo ry'Imana itabesha. Tuze kwemera Bibiliya cyangwa tuze kwemera mwebwe muvuga ko muri Imana. Icyo turi buvuge bitari muri Bibiliya mu gihakane. Yesu aje gusezera abigishwa yarababwiye ngo ndagiye aho ngiye nge kubategurira aho nzaba ariho namwe muzaba. Yagiye mu muntu cyangwa yagiye mu ijuru kuma? Yagiye mu muntu. Kakurabaza neza wa. Wewe ukugira neza ko kubaza ukurikije ibyanditswe. Ari niyo dushaka. Wabwo usayiri 127 bavuga ngo ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga aribwo Kristo muri mwe. Yesu yagiye he? Yesu yagiye muri wewe nta handi yagiye. Ijambo noneho rivuga ngo ijuru ni intebe y'Imana. Bivuze ngo ikibuno cy'Imana gura kino kirere cyose. Ngo n'amaguru yayo ngo ni maremare ngo agendera hano ku isi. Intebe y'Imana ni wowe. Wowe ni wowe ijuru. Nta juru ibiriya. Nta n'Imana ibiriya. Ni wowe ijuru. Ivyanditswe ko bivuga. Nukuvuga ngo data n'umwana shaka kunyumve ni ikintu kimwe ninkisogese ukuntu ifite hanze n'inyuma. Imana ninkisogese. Ni example nakoresheje. Ubwo rugero watanze telefoni igituma ruri fane nuko n'urugero aho ngo ucaye ku Mana iriya muri toilette cyangwa muri septica aho ibizo muri toilette bija Imana irahari. Imana ibere hasi cyarimwe nikiya nakubwiye ngo jewe nawe ni twebwe Mana. Imana iri ahantu honyine wewe uri. Imana kubera ahantu cyarimwe mu isi yose bivuze ngo abera ari bo Mana bari ahantu hose mu isi yose. Nukuvuga ngo nsenga nta kindi kintu nsenga hanze y'ico ndico. Nta yindi Mana iri hejuru mu bicu, nta yindi Mana iri hanze y'ico ndico ndi gusenga. Nukuvuga ishusho y'Imana niki? Ni umugore n'umugabo. Ntabwo ndi kuvuga mu buryo buri biological mu buryo ukumva ngo ifite bwa sex. Ifite nature y'ubugabo n'umugore gute se? Iyo mbese Imana ni mugore magabo. Tabo nyumve neza umuntu igihe ari mugore magabo ni gihe umuntu afite sex zibiri. Ari nabyo navuze ko atari ko ari mu shusho y'umugore n'umugabo. Imibiri yanyu nizo nsengero z'Uwiteka. Kandi nibyo twatangiye tuvuga ko twese twemera ko Imana iba muri twe. Ikibazo mugenzi wanjye yarabajije. Kandi imibiri ari urusengero Imana iba muri twe turabyemera. Mwe mugera ku rwego rwo guhinduka Imana babigeze ku ruhe rwego bigenda gute kugira ngo abadukurikirana mukure iyo confession. Sinshaka kumenya umuntu ari mu byaha bimeze gute. Ico tumubwiriza imbaraga zimuhesha kuva no muri ibi yarimwo ni igihe yatahuye ko iwe ubwiwe. Sinshaka kumenya outerman innerman wo uri Imana. Etienne iyo niyo message dufise. Nicyo kintu dushaka abantu bose bumva bagatahura. Nukumenya yuko uwo mubiri wawe ufise uyo Mana kwanza uvuga ngo urizera ko iyo Mana iba muri wewe. Ukwiye kumenya ko iyo Mana uvuga ngo uri muri wewe ari wowe ukuri wahoze isitari yarimo. Wewe ukuri ntabwo ari wewe wavyawe n'umugabo n'umugore. Havuga ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko umuco uramutunga uruvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yumva ijwi irimubaza riti Sauli Sauli undenganiriza iki? Aramubaza ati urinde mwami? Nawe ati ndi Yesu uwo urenganya. Ntabwo yavuze ngo ndi Yesu umwami w'abari urenganya ba Petero n'abandi. Nambwiye ngo ndi Yesu uwo urenganya. Bivuze ngo ba Petero n'abari bose ba Yohana Paulo yarenganyaga ari yitwaga Sauli yari Yesu Kristo. Igitondo ciza kuri mwese mudukurikiye namwe aho bwije mugire umugoroba mwiza. Reka twongere tubahe ikaze muri iki kiganiro kuko mwabikurikiye ubushize mu kiganiro duherutse gukora n'aba basore bavuga ko ari bo Mana dushingiye kuri feedback twagiye twakira kubatwandikiye kubaje muri comment bagira ibyo bavuga. Byabaye ngombwa ko twongera kugaruka kubashaka kugira ngo tubashe gusobanuza bimwe mu byo mutasobanukiwe. Ubundi umunyabwenge amenya ko hirya y'ibyazi hari byinshi birenze ibyazi ataramenya, bityo ukagira inyota yo kugira ngo umenye ukuri. Dufite ikibazo gikomeye cyane mu iyobokamana aho usanga mu by'ukuri abantu basa n'abari mu buyobe benshi,
abandi batarigishijwe kubera ko mu matorero usanga badafata umwanya wo kwigisha, ugasanga amatorero bafata umwanya wo kubwiriza, abandi bafata umwanya wo gusirimba cyane, abandi bafata umwanya wo gukora inyigisho zisa no gusetsa abantu, ariko inyigisho zikaba zarabuze. Bityo rero hari ikibazo kigaragara ko ibyo abantu barimo kumva bishobora kubahindura mu gihe abashumba batohaguruka ngo bagire icyo bakora bigisha abantu. Ariko kandi hakagaruka ikibazo kivuga ko abashumba nabo, amakanisa menshi yayobowe n'abashumba badafite ubumenyi, batize haba amasomo asanzwe, ugasanga umuntu ntafite na niveau ya primaire ariko ashumza abantu, abandi theology ntibayize, ugasanga birya bike bafite n'ibyo bagaburira abantu. So nico kibazo kigenda kigaruka. Uyu munsi aba basore bavuga ko ari Imana kandi bakatwereka reference biblique. Mu by'ukuri abantu bagiye bakritika, ariko hari abagiye babaza muri commentaire, abandi bagakritika baterekanye na proof zabo, ariko twagarutse mu bagize ibibazo babaza, turagenda tubibaza. Ndi kumwe na mugenzi wanje bya Mungu Etienne kuri Mind TV, ariko se bwana Bonfils, uyu munsi turaza kuganira n'izimana gute. Imana ziri ready cyane, ariko turi kumwe n'undi munyamakuru nawe nitwa Nkomeze Eric kuri radio Bibogobogo NTV. So murumva ko aba banyamakuru bose baraza ko bahata Imana ibibazo, ndaga nta kibazo cobana namwe abagabo. Nta gihari, kubera yuko ntabwo twaje hano kubabwira ko turi Imana. Twaje hano kubabwira ngo nawe wewe udukurikirana, nawe uri Imana. Mu buryo mu mutakiri Imana, abandi ari bo Imana. Imana nico kintu abantu bataratahura. Yesu yavuze ngo jewe ndukuri n'inzira n'ubugingo, ariko ababwira ngo umwuka wa naza azobayobora abageze ku kuri kose. Uvuze ngo yari ukuri, ariko ntabwo yari ukuri kose. Niyo mpamvu Paulo yaje avuga ngo Yesu ni umubiri umwe ariko ni benshi. Aravuga ngo turi ingingo z'umubiri we n'inyama ze n'amaraso ye. Mu yandi magambo turinde turiwe. Kuri iki yakoresheje ijambo turi, bivuze ngo Yesu ntabwo ari umwe, ni Elohim. Elohim bivuze ngo ni Imana, ni ubwinshi bw'Imana. Imana rero nta mugabo umwe, nta runo rutoke yitwa Imana. Nta mugabo umwe wenda afite umushatsi wenda umusaza yicaye iriya mu kirere, yicaye ku ntebe ya zahabu, afite inkoni ya zahabu, ngo niwe Imana. Imana ni Elohim, ni ubwinshi. Niyo mpamvu biri bivuga ngo Imana yavuga ngo reka tureme, ntabwo yavuze ngo reka ndeme, yavuze ngo reka tureme. Iyo Mana yavuze niyo bita Elohim, ni ubwinshi. Ni jewe nawe gudukurikirana, nitwe twavuze ngo reka tureme. Peter, wadusengera mu munota umwe mbere ko dutangira ikiganiro. Nta kibazo. Mwami, turagushimiye ku bushake bwawe, reka ari wowe utuyobora, ari wowe uvuga. Dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo uwo turi we, amen. Umwami ninde? Umwami ni wetwe. Naho Yesu ni wetwe. None koko umusenga kandi ufite ububasha bwo gukora ibizamusaba. Ndibuka ubushize ari ikibazo wabajije ngo ese no kubera iki dusenga. Ico kibazo mugenzi wanje yaragisubije, yaravuze ngo Yesu Kristo igihe cyose yasengaga, abantu bibwira ko ari ikindi kintu asenga gituye hejuru, ari nayo confusion yasigiye abantu kubw'impamvu ze. No kuvuga ngo njewe nsenga nziwo ndi gusenga, kandi hari impamvu mbikora izo umuntu wese adashobora kumva ubunyine, ariko nje nzumva. No kuvuga ngo nsenga nta kindi kintu nsenga hanze y'ico ndico, nta yindi Mana iri hejuru mu bicu, nta yindi Mana iri hanze y'ico ndico ndi gusenga. Inzico ndi gusenga. Yego. Ubundi muremera ko muri Imana, nubwo muvuga ko nabandi batarabitahura, wenda siribaze byo muvuga hari ababyumva n'abatabyumva, ariko Imana ifite ubudahangarwa, ifite icubahiro cayo, bayita omnipotent, omnipresent, omniscient. Ishobora byose, izi byose bera hose rimwe. Namwe niko mumeze. Urumva arico tugomba kubanza kumenya. Icubahiro niki? Icubahiro abantu benshi basobanura icubahiro kubera ko mpuye na president, reka tuvuge nka president wo muri iki gihugu, mpuye nawe kamugirira guke. Abantu bakibwira ko ari cyo icubahiro. Ubundi icubahiro no mu Congereza bacita glory. Nukuvuga ngo icubahiro c'Imana
ntabwo ari kwa kundi abantu bavuga ngo duheze Imana icubahiro dushira amaboko hejuru bagashira amaboko hejuru. Ico ntabwo ari ico cubahiro. Nukuvuga icubahiro c'Imana, umva, icubahiro c'Imana naho ituye. Nukuvuga ngo igitereko caho Imana ituye, ico nico cubahiro cayo. Reka nkubwire, uwubatse ino nzu turimwo, iyi nzu niyo imuhesha icubahiro. Nukuvuga ngo aje akabwira abantu nije wubatse ino nzu, abantu barayireba bakavuga wow. Kwa kundi abantu babonye ino nzu bakavuga wa ni inzu imuglorifie, ni inzu imuhaye icubahiro. Nukuvuga icubahiro c'Imana ni twebwe. Nta kindi cubahiro c'Imana kiri hanze y'ikirico. Nukuvuga ngo ikimana irico ntabwo gitandukanye n'ico turico. Nukuvuga ngo gukomera kw'Imana tugomba kumenya ese gukomera kw'Imana ni gute. Ntabwo ari kwa kundi abantu baje kugwana muri ring. Nukuvuga gukomera kw'Imana kurenza uko abantu bashobora kubitekereza, uretse ko ariyo yonyine ishobora kubihishura. Nukuvuga Bibiliya ivuga ngo Yesu Kristo yicaye mu buryo bw'Imana. Ntabwo ari uburyo bw'Imana nk'ukuboko. Aho bisobanuye yicaye mu mbaraga z'Imana irico, yicaye mu mbaraga z'Imana. Nukuvuga ngo imbaraga z'Imana ni nazo twe. Imbaraga z'Imana kuko abantu barazizi, buri wese afite uko azimana nuko ayifata. Ndagira ngo njewe mve no kibazo mpeze bagenzi ba nabajije ububasha ubwo bubasha nizo mbaraga ari ufite. Ubu bubasha turabufite. Nico nakubarira gusa nawe ufite imbaraga n'ububasha nk'ubw'Imana. Abona ikibazo abantu bagira bafata Imana uko bayumvise ariko atari uko bayitaho yabayikuye mu byanditswe. Uvuze ijambo omnipresent mbese Imana ibera hose icyarimwe. Ushobora kwibaza Imana ibera ahantu hose icyarimwe koko? Yes. Ubu ngubu wicaye ku Mana turi kumwe. Ni ikibazo. Aho ngaho wicaye ku Mana iriya muri toilette cyangwa muri septica aho ibizo muri toilette bija Imana irahari. Imana icyo Bibiliya ivuga ngo Imana ibera hose icyarimwe nikira nakubwiye ngo jewe nawe ni twebwe Mana. Imana iri ahantu honyine wewe uri. Imana kubera ahantu hose icyarimwe mu isi yose bivuze ngo abera ari bo Mana bari ahantu hose mu isi yose. Niko aho Imana ibera hose icyarimwe. Ubu ngubu umuntu ari muri toilette Imana iri muri toilette ko umuntu ari muri toilette. Niba umuntu ari muri toilette nta Mana iriyo. Nje tudatahura kuvuga ngo Imana yose iri omnipresent kubera yuko Imana iri ahantu hose icyarimwe kuko ahantu hose hari abantu, ariko mu ishamba nta Mana iriyo mu gihe atari umuntu. Sasa ndi kumva ikibazo nabajije ntimagisubije uko nabajije kandi ibyo bishaka kudutwara umwanya. Ari ikibazo kiba gisaba igisubizo cyego cyangwa ariko ugisobanura omnipresent omniscient biradutwara umwanya gusa. Nabajije ko mwavuze ko muri Imana nyuma y'ikiganiro haje impaka ati bano basore bazanye Kristo, bano basore nibo bazanye imperuka iturutse no Nairobi. Comment mwarazisomye. Abangaba n'abanyabuntu ati nabo bibaje kureka bisa rwose abasaba abanyabuntu. So ko turashaka confirming ibyo mwavuze ko ari byo kandi nitugeraho dusaba proof nibwo wasobanura gutyo. Ubushize twavuze ngo ikibazo abantu bafite nuko badatandukanya the inner man and the outer man, umuntu w'indani n'umuntu wo hanze. Mwenda tubushize yatubwiye ngo umuntu agize na spirit, soul and body. Soul and body cyangwa se ubugingo n'umubiri twabikuye mu nda za mama wacu tuvuga, ariko uwo mwuka wari uriho mbere yuko tuja mu nda za mama wacu. Niyo mpamvu jana twivuga ngo mu Efeso 1:4 havuga ngo yadutoranije muri we isi itari yaremwa. Bivuze ngo wewe Bonfils, wewe Etienne nawe udukurikirana urashaje ku rutinose. Bivuze ngo wari uriho isi itari yaremwa. Niba wari isi itari yaremwa turabizi yuko mu byanditswe havuga ngo imbere y'uko isi iremwa hariho umuntu umwe gusa, hariho Imana. Niba wari uriho isi itari yaremwa bivuze ngo uri Imana, ariko uwo muntu twita umwuka w'indani ari we Mana, uwo niwe omniscient, ashobora zose, aba hose icyarimwe kuko abera bari mu isi yose icyarimwe, kandi ari omnipotent, ari omniscient, ari omnipresent. Uwo ni uwo muntu imbere. Uwo no tukubwira ngo uyo ni wowe ukuri. Wowe ukuri ntabwo ari wawe na mama wawe. Wowe ukuri ntabwo uri Bonfils. Izina ryawe ry'ukuri ntabwo ari Bonfils. Izina ryawe ry'ukuri Bonfils ni izina ry'umuntu wo hanze, ariko umuntu w'indani izina ryiwe ni Imana, yitwa Yesu Kristo umucunguzi. Uwo ni we muntu w'indani niwe twita umwuka. Uyo rero hari imbere y'uko uja mu nda mama wawe ukambara umubiri wari uriho, kandi ntabwo wari uriho nk'umuntu, wari uriho nk'Imana. Mwavuze ko Bibiliya ijambo ry'Imana itabesha. Turaza no kureba muri bimwe mwagiye mukotinga tuze kureba koko Bibiliya uko ibivuga.
hanyuma ikibazo nashaka kubaza cya mbere, tuze kwemera Bibiliya cyangwa tuze kwemera mwebwe muvuga ko muri Imana? icyo turi buvuge kitari muri Bibiliya mu gihakane, kitari muri Bibiliya mu gihakane mucemere, ariko icyo tuvuga ko muri Bibiliya mucemere. Urakoze cyane. Rero ikibazo cyane cya mbere kirahera muri Zaburi 82 no kuri 6. Yes. Ushaka gusoma aze gusoma. Bibiliya nge nasomye kandi twemezanya ko itabesha, nasanze aho bivuga ko muri Imana ari ikigirwamana. None tuze kureba Bibiliya nimba itabesha cyangwa nimba rimwe mubesha, tuze kwemera Bibiliya nkuko mubivuze. Aho ngaho muri Zaburi 82 kuri ku murongo uhereye no ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa nyuma, nivyo yeka yavuga ico gipande cyo Yesu yasubiyemo muri Yohana 10 kuri 34. Ico gihe muri Yohana abayahudi baramubwiye ngo wewe uri umuntu ariko wita Imana. Ahita babwira ngo se nivyanse ngo namwe muri Imana. Ni gute Imana? Because ikigwamana ni abomination ku Mana. Ese Imana niyo yaje ibwira abantu ngo ni bigwamana. Eka nkubwire ijambo rimwe yavuze hano. Ukira aho nibyo narimvuze, iyo usoma nibyo byiza kwa tavuze Bibiliya mwarabikotinze kandi mfata umwanya wo kugira ngo tubirebemo. Sanga kuri uwo murongo muvuga ngo nti muri Imana, nibyo yakotinze muri Yohana 10 no kuri 34 ni rya jambo ryagarukaga. Ntabwo havuga Imana rurema yaremye isi n'ijuru. Yes, hanyuma muze kubidusobanurira kubera ko Bibiliya ntibesha. Uburyo Imana rurema yandikwa n'uburyo Imana y'ikigirwamana yandika ni ibintu bibiri bitandukanye. Mpamvu nabonye yuko hano havuga ngo Imana munane muri small d. Lino jambo ngo sinababwiye ngo muri Imana. Lino jambo ise mu Giheburayo havuga ngo sinababwiye ngo muri Elohim. Ntabwo ari igigwamana. Ntabwo Imana ishobora kubwira ngo igigwamana ngo wewe kwita igigwamana kandi yakubwiye ngo wewe uri Imana. Mu murongo karindwi havuga ngo ariko muzapfa nk'abantu, muzagwa nk'umwe mu bakomeye. Bivuze ngo ntabwo muri abantu, muzapfa nk'abantu. Bivuze ngo ntabwo muri abantu, muri Imana, muri igigwamana. Oya, igigwamana bivuga Bibiliya ivuga ngo ikigwamana ntikiwumva, ntikivuga, ntikireba. Ntabwo yeka bita ibigwamana. Niyo mpamvu Yesu yabisubiyemo, yababwiye ngo mwebwe abayahudi baramubwiye ngo wowe uri umuntu ariko wita Imana. Ahita babwira ngo mwebwe ubwanyu ntabwo Imana yababwiye ngo muri Imana. Ntabwo yakabwirwa Imana, yakababwira ngo jewe Imana niyita niyo namwe yababwiye ko namwe muri Imana. Wowe Bonfils, wowe Etienne, nawe uri Imana. Niyo mpamvu navuze ngo Imana ntabwo ari umugabo umwe. Imana ni benshi, ni jewe nawe dukurikirana. Niyo mpamvu yavuze ngo sinababwiye ngo muri Elohim ngo muzapfa nk'abantu. Bivuze ngo ntabwo muri abantu. Yes. Ni ukuvuga nonge aho bukeya buryo yaramaze kuvuga. Urabona abantu benshi cyane, ntabwo ari umwe n'abajije cyangwa babiri, bakunda kuvuga ngo twebwe turutumana duto. Bonfils nawe urabyemera ibyo? Kuri akamana gato hari abantu benshi n'abapasiteri benshi barabivuga ngo nutumana duto. Impamvu aho ngaho haba muri version nyinshi zitandukanye, niyo y'Igiheburayo byenda sindayisoma, ndaza kureba hagaragaza ko muri ari Imana zibigirwamana. Version nyinshi nagerageje gusoma bigaragaza ko ari Imana zibigirwamana. Muri Yohana mwakotinze haravuga ngo ntibyanditswe mu mategeko yanyu ko navuze ko muri Imana niyo Mana ntoya n'ubundi zabigirwamana bigaruka. Ikindi urebye icyo yabivugiraga, abo yabwiraga bari mu ngeso mbi, baca imanza zibera, barenganya imfubyi, barenganya ingorwa n'abakene. Niho iryo jambo yaje kubabwira muri Imana, ariko Imana zibigirwamana zisabwira ko muzapfa nk'abantu mukazagwa nk'ukomeye. None mazaho ni gute umuntu yabakora ibintu bibi kandi ibyo bintu ari byo agiye guterera Yesu Kristo amabuye ngo yiba abapfakazi akorera abantu ibintu bibi bigatuma Yesu Kristo avuga ijambo rikomeye ngo muri Imana? Nukuvuga ko karabaheza icubahiro ntacakwira, ahubwo ari kubabwira muri Satani. Ari ikintu kimwe tugomba Satani gato. Iyo ni Satani n'ubundi Imana. Igitabo navuze twemere Bibiliya cyangwa twemere aho Imana rurema yanditse hose bitandukanye n'inyandiko bivuga ko iyo Mana mwemera mukotinga muri Yohana mukongera mukayikotinga muri Zaburi, biratandukanye. Hanyuma izo Mana zibiri zitandukanye n'Imana rurema n'ikigirwamana, ibyo mukotinga bigaragaza ko ari bigirwamana. Muze kudusobanurira kugira ngo bari gusoma Bibiliya n'abakudukurikirana baze gutahurwa koko muri Imana dushingiye ku byanditse byera.
Etienne ibintu kwavuga bishinge kuzuwe uza ariko ntabwo bishinge kuri byanditswe biriya twasomye iyo ariyo yose araho byavuye sibyo kandi ikindi tugomba kumenya ikintu kimwe buri kinyejana kiza gifite guhishurwa kwacu ni ukuvuga ngo Mose yaravuze mu byavuguruwe n'amategeko haravuga ngo ibice 29 ku murongo wa 28 ngo ibyahishuwe ubone bace mu ijambo mwavuze ko atari ngombwa kwiga theology ibyo bintu muvuga mu bimenya gute niba mutiga bibiri ni ukuvuga kumenya Imana ntabwo ari ukuja mu ishuri rya theology ni ukuvuga ngo ubajije ni gute bya okay ni ukuvuga ngo kumenya Imana ntabwo ari ukuja mu ishuri rya theology urebye n'intumwa za Yesu Kristo nta nimwe yagiye ku ishuri uretse Paulo Yesu yarabigishije Yesu umva no kubwire ni ukuvuga be na Paulo ibyo yari yarigiye kwa Gamaliel yaje abanza arabita Imana irabanza iramwoza maze ishiramwo guhishurwa kwe ni ukuvuga guhishurwa kw'Imana niko igenda iduhishurira ni wa mwuka ukomeza kutwigisha utuye muri twe ni ukuvuga ibyo ukeneye byose kugira umenye icurico byose biri muri wowe niyo mpamvu wa mwuka uhora utwigisha uyituyobora kukuri kose reka nsubire kuco naringiye kuvuga ni ukuvuga ngo Mose yaravuze ngo ibyanditswe ni ibyanyu n'abana banyu ariko ibihishwe ni iby'Imana ni ukuvuga ngo nuko umuntu yakwibaza ni gute Imana ifite ibyayo noneho agasubira kandi hakaba ibindi bitari ibyayo Paulo amaze kuza aravuga ngo ibitaragera ku mutima w'umuntu ibitaragera ku bwenge bw'umuntu ibyo umuntu ataragera atekereza ibyo nibyo Imana yaduhishuriye muri ibyo nibyo Imana yaduhishuriye kubera umwuka wayo ugenda ukagera ku Mana ukamenya ikiri ku Mana ni ukuvuga uwo mwuka uri ku Mana uwo niwe ushobora kuduhishurira ukatwereka ibyo abantu batabone mu gihe basoma bikaduhishurira tukabisobanukirwa mu buryo Bibiliya yanditswe mu buryo buri parabolike usoma wowe ukibwira uko usomye iko ariko bisobanura Bibiliya ishobora kwandika ikintu mu buryo cyanditswe ariko gifite ibanga gihishe inyuma y'icyo kintu keretse wa mwuka ugenda ugashika ku mutima w'Imana uwo niwe ushobora kubwihishura tukamenya icyo Bibiliya ivuga rero Yesu Kristo avuga ngo tibyanditswe ko muri Imana nta kindi kintu nta yindi Mana y'ikigirwamana yaza ashaka kubwira abo bantu ko ariyo ahubwo niwe ubwiwe waza uvuga njewe ndi Elohim naho mumbona gutya ndahishwe n'ukuri guhishwe n'ukuri kutavuguruwe n'ukuri kugihishwe ariko reka ndangize ariko uwo mwuka namara kuza azabibahesha kugira mumenye ko muri ingingo zanje kugira mumenye ko ntagizwe kukumeze ahubwo ngizwe n'ingingo nyinshi arizo mwe iko ari mwebwe Mana hari ijambo mwakomeje gukotinga rivuga Elohim ariko iyo ukurikiye ibisobanuro byaryo ni ubutatu butagatifu harimo Imana Mwuka Wera na Yesu Kristo nicyo ubikurikiranye mu bisobanuro byaryo nicyo bisobanura hanyuma muza kubihuza gute n'abandi bantu bose muri rusange nabo ubwabo ntibemera Imana mu mazina atatu ariko igisobanuro cya Elohim no mwirema hariya mu itangiriro igice cya mbere bavuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu babivuga ubutatu bw'Imana ibyo bikuye he ntabwo ari bisobanura benshi uyoga yarangije dictionnaire uretse ibyo abantu bavuze wenda wasomye commentaire z'abantu dictionnaire ijambo Elohim bivuze ngo ni gods in plural gods in plural ntabwo ari ubutatu iyo ni commentaire wasomye ariko dictionnaire ijambo Elohim ni gods in plural cyangwa se ni Imana mu bwinshi ni Imana mu bwinshi rero hari ikintu wavuze wabajije ete bavuga ngo se ngo twemere Bibiliya ngo cyangwa twemere mwebwe iyo Bibiliya nyine no tuko twabasobanurira ntabwo tuko twabwira ibindi bintu zacu twakuye ahandi hantu ni Bibiliya tuko twabasobanurira ibintu byose byanditswe ibintu byose tubabwira ntabwo tubikura ahandi hantu biri muri Bibiliya niyo mpamvu buri wese afite kumva akisomera ubwiwe akisomera twavuze ngo iriya jambo ryo muri Zaburi 182 Imana yavuze ngo sinababwiye ngo muri Imana ngo ariko muzapfa nk'abantu
ngo muzagwa nk'umwe mu bakomeye bivuze ngo ntabwo muri abantu muri Imana kubera iki se yababwira ngo muzapfa nk'abantu ni kubera yuko mwambaye umubiri w'umuntu muzagwa mufite icyaha mufite ibyaha ngo nicyo kizotuma muzapfa mu yandi magambo ntabwo dukwiye gupfa niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu wese unyizera ntabwo azigera abona urupfu ngo nubwo yaba yarapfuye ngo azongera abeho bivuze ngo umuntu wese wizera Yesu Kristo ntabwo azigera abona urupfu kubera ko abantu bapfuye kugeza umunsi bagifa ni kubera ko nta muntu wari wizera Yesu Kristo iryo niryo banga kugeza uyu munsi nta muntu wari wizera Yesu Kristo niyo mpamvu abasomye muri Bibiliya abumvise kino kiganiro bavuze ngo ngaba ba antikristo abandi bavuga ngo bano ngo bagura imyenda nk'abantu ngo bagenda kugura imyenda nk'abantu ngo barajya barasinzira n'ibindi bibazo wambaje turangije iganiro ubushize ni kubera yuko tutatandukanya umuntu w'indani n'umuntu wo hanze nico kibazo hagati aho ngaho hari muri comment namwe mwarayibonye ibaza eske Imana ishobora gutegereza umuhanuzi uvuye muri Kameruni kugira ngo aze kwihishurira ko ari Imana kandi uriya muhanuzi ngo complete twaramusacinze major prophet naranamukurikiye bamuinvitinze kuri televiziyo avuga igifaransa n'icongereza ciza ariko uriya mugabo abandi ba prophet twamenye iyo nabasacinze urababona ukabona amateka yabo ukabona ibyo bagiye bakora afite only 2 videos iyo yonyine imwe abwiriza imyaka 5 yashize nta na views afite ziraruta z'ikiganiro mwakozeje so uriya muntu kubera iki ari hidden kubera iki atazwi ntabwo ari hidden biterwa n'ahantu umuntu atuye no muri Kameruni ntazi hata nibyo biterwa n'ahantu atuye bigaterwa n'ukuntu media izo washatse biri kuri media bivuze ngo izaba afite byose twababwiye ngo dufite message zirenga 1000 ariko turi muri digital world bikorwa byose biri muri media nibyo turi muri digital world ariko ntabwo bivuze ngo buri wese ari digital kandi mwavuze ko nta kindi gitabo afite ku ruhande mushobora kuba mwigamo ubutumwa bwiwe ibitabo birahari yanditse ariko niyo mpamvu twavuze ngo dufite message zirenga 1000 bivuze ngo ibitabo nibikeya ukurikira za message dufite izo bitabo yanditse byose nibihishura ikintu kimwe gusa yuko wowe nanje turima nta kindi ntabwo yaje kutubwira ngo uyo wewe ari we oya yaje kutubwira twese niyo mpamvu nakwe turi hano niyo mpamvu icyo kibazo wabajije ikibazo nikiriya nini nabonye kuri comment kivuga ngo ni gute mwategereje umuntu avuye muri Kameruni ngo aze kubabwira yuko muri Imana twese ubwo twazagwa mu mubiri twese twaribagiye twari turiyo kweko turi hano kweko twemeye gukoresha kino kiganiro nugira ngo buri wese muri twebwe yibuke ivyanditswe bivuga ngo umwuka we naza ngo azobibutsa izo nababwiye ngo azobabwira n'ibindi ntababwiye ko mutari gushobora kuzakira bivuze ngo umuntu wo hanze wazawe n'umugore n'umugabo yavutse atazi mu bwenge muri cerveau yacu muri brain yacu twavutse tutazi icyo turico niyo mpamvu ndakubwira ngo wowe uri wowe ukuri ntabwo ari utubona hanze wowe uri wowe ukuri ntabwo uri Bonfils ntabwo uri Etienne wowe uri wowe ukuri ni wewe w'indani muri wowe uyo ni wowe ukuri kandi wowe w'indani muri wewe niwe Mana reka ndangizaho reka nsubize ndangirizaho urabona ari ikintu kimwe tugomba kumenya Imana ntabwo ari Imana igira confusion turebye utangiriye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe Imana rukunti ari inzira ifite yayo igenda ihishura ibintu byayo nukuvuga ngo nta gihe tuvuge twese turi Imana nukuvuga ngo cangwe tuvuge ngo ntabahanuzi bahari kubera ko Imana ishobora kwihishurira umuntu nukuvuga ntababwirizaga bagomba kuhaba Imana igomba kwihishurira umuntu buri muntu wese akamenya ko icari cyo bitavuye ku wundi muntu wanze ariko urebye Yesu Kristo amaze gusubira aho yari yaravuye yaravuze ngo uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose maze umunsi usomye mu zakozwe n'intumwa Bibiliya iratubwira neza ni Petero watangiye kuvuga kandi bose bari barumvishije Yesu kubera iki bose batavuga icyarimwe kwerekana ko bidasaba ko ari undi muntu wishura nukuvuga ngo Imana ari inzira ifite ari ukuntu ikora kandi uriya muntu ikoresheje ntabwo bivuze ngo niwe mukuru kubaruta ishobora kumukoresha kugira ngo ahishure icyo turi cyo nawe yihishurira icyo ari cyo bitavuze ngo niwe uri kwihishura kugira ngo abe ubwira ukuri twe ahubwo ni Imana iciye muri we kugira ngo tumenye ibyo turi byo kandi ibyo twahoze turi byo nukuvuga Imana ntabwo yafata abantu bose ubunyine yamivuga ngo nukuvuga ngo nimba muri muntu wese nukuvuga Imana
kugira ngo iguheze message iko bidasaba uwundi muntu wo hanze kugira ngo aze aguhishurira ibyo. Nukuvuga buri muntu ukeneye umubwiriza. Niyo mpamvu ushobora kukubaza umunyine ushobora kuvuga ngo ari ibyo wizera. Kubera iki wizera ibyo wizera? Kubera ko utavuga ngo ntabwo ngushaka Imana inyihishurire. Okay, reka mbaze njewe mwavuze ngo turibanda ku byanditswe. Bibiliya zitubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Si umwana w'umuntu ngo yicuze. Kandi ngo tuzi ko muri abana b'abantu ni gute muvuga ko muri Imana kandi Imana atari umuntu? Urumva tugitangira sinzi nimba warategereye kino kiganiro wategereye igice. Nukuvuga ngo kubaza ico kibazo ubajije twaragisubije ariko reka ngisubiremo. Nukuvuga ngo dutangire no message cyangwe umunsi twatangiye batubaza bino bibazo twaravuze Imana n'umuntu n'Imana. Turasobanura igihe tuvuga umuntu abantu bahita bumva ko hajya bakwita komezi. Abantu bahita bumva ko ari unkomezi umuntu we kubera ukuntu twagiye twumva ibyo twumvishije si twabasha kubimira neza tubimira tumvishije ico tumize rero ukaruka ico utazicurutse. Nukuvuga ngo tumeze gutya mvuze wa muntu we ntabwo ari uyu muntu wo hanze nkomeza. Umuntu nizina ry'umwuka utuye mu muntu wakozwe. Uno muntu wakozwe niwe witwe Adamu ikivuye mu gitaka ari we nkomezi hano hanze. Ariko umuntu nizina ry'umwuka utuye mu muntu. Mugihe abantu bumva Imana bumva ko ari ikindi kintu ubundi Imana bisobanura iki? Imana bisobanura ikiramwa. What is to be worshipped? Ikiramwa. Niyo mpamvu hariho abantu bafite Imana zitandukanye. Arabafite Imana nk'imbeba, arabafite Imana nk'ibitekerezo byabo, arabafite Imana nk'ibuye, arabandi bashobora kukubana kama gukunda akavuga umubereye Imana. So hariho ibisobanuro byinshi byitwa Imana bivuga Imana. Ariko Imana nzima iriyizi. Imana nzima ntabwo yishakira hanze y'ikirico. Imana nzima ntabwo isenga hanze y'ikirico. Kandi iyo Mana nzima niyo wowe nanje n'uwundi muntu wese uri kutwumva ni twebwe dukoze uwo muntu w'indani. Izina ryiwe ari umuntu ari ryo zina ry'umwuka utuye mu muntu. Ndango nagusubije iryo jambo wavuze ngo Imana si umuntu. Twabivuze twavuga ngo hari itandukanye ry'umuntu w'indani n'umuntu wo hanze. Uwo muntu uvuga ngo Imana si umuntu n'umuntu wo hanze. Uwo muntu wo hanze ni ubesha. Urumva hari itandukanye ry'umuntu w'indani n'umuntu wo hanze. Umuntu wo hanze nube umuntu wo hanze si body. Ni body ni ivuga cyangwa wo hanze ni uriya nicyo kiriya yavuze ngo umuntu ngo Imana ntabwo ari umuntu ngo abeshe. Uwo muntu niyo mpamvu mwenda tayavuze namwe mwakoma bivuga tutatanga ibiganiro ngo ni gute Imana ija gikomba kugura imyenda. Uwo uja kugura imyenda ni uwo muntu wo hanze. Hari umuntu w'imbere n'umuntu wo hanze. No Imana ituye mu muntu. Ituye mu muntu w'inyuma. Ituye mu muntu wo hanze. Umuntu w'indani atuye mu tumito w'indani ko atuye mu wo hanze. Uwo w'indani ni Imana iri mu muntu w'inyuma. Uwo muntu w'indani niyo Mana. Nongera aho buke akamuze kubivugiraho rimwe. Ari jambo vuze risa nk'iryivuguruza kuvuga ngo Imana ituye muri twe niko tubyemera. Kandi nawe niko bivuze. Hanyuma uwo muntu iyo Mana ituye muri twe n'uyu muntu w'umubiri niyo soul mwavuze byose biza kuba Imana ryari. Twemera twese ko Imana ituye mu muntu kandi na Bibiliya nibyihamye. Ariko umuntu agizwe n'ibyo bice bingahe bitatu. Ibyo umuntu yuzura ariko yujujwe n'ibyo bintu bitatu. Umuntu w'umwuka ariyo Mana murimo soul aribwo bugingo bugizwe n'ubwenge bikagirwa n'amarangamutima bikagirwa n'amahitamo. Hakongera hakaza umubiri k'inzu uwo muntu n'ubwo bugingo butuyemo nibwo umuntu aba yuzuye. Hanyuma Imana kiri muri kiriya gice cy'umwuka uyu muntu wese ufite umubiri ni soul ahinduka Imana ryari. Rero aho nsubije urabona muvandimwe ari ikintu twavuze muri iriya video twakoze. Ese umuntu kuba ibintu byose biri mu isi ibiti amazi ni iyihe mpamvu zabayeho? Nukubera iki ibintu byose tubona biriho? Nukubera iki hari umunyabyaha? Nukubera iki hariho ibyo ushobora gutekereza? Imana ntabwo
ari impubutsi cyangwa ikintu gishobora gusa guhubuka gipfe gusa gukora ibintu from nowhere ngo upfuye gusa kurema hatariho purpose. Ni ukuvuga ikintu gifite purpose ya mbere ni Imana. Twarabonye neza mu Baroma 8 ku murongo wa 20 ukomeje kugeza kwa 24 ngo ibyaremwe byose byashizwe munsi y'ububata, mu yandi magambo munsi y'icyaha, bitavuye ku bushake bwabyo ahubwo bivuye ku bushake bw'Imana ubwayo. Turavuga ngo nta kuntu Imana yari kwerekana ishusho yayo yo gucungura idafite icicungura, maze yiremera icicungura. Kandi ico yari gucungura ntabwo cyari hanze y'ikirico. Ni ukuvuga icyo Imana yari gucungura niyo ubwayo, maze yishira munsi y'ububata. Shaka unyumve hano tugiye kwinjira. Ni ukuvuga ngo Imana, reka nkubwire, reka nkoreshe example isogesi. Reka nkoreshe isogesi. Isogesi simwe. Isogesi mu busanzwe, isogesi ifite imbere n'inyuma. Uyihinduruye, shaka unyumve, uyihinduruye ikomeza ari isogesi ariko wayihinduruye. Sibyo, ni isogesi muyihinduruye gutya ikomeza kuba ari ya sogesi. Ni ukuvuga ngo mu gihe twumva ko Imana yashize umuntu munsi y'ububata, shaka unyumve, ni ishusho y'ubumana, ni ishusho y'ubumana yo hanze. Ni ukuvuga ngo data n'umwana, shaka unyumve, ni ikintu kimwe. Ni nk'isogesi ukuntu ifite hanze n'inyuma, ariko ni ikintu kimwe. Ni ukuvuga uno mwana yashizwe munsi y'ububata. Imana ni nk'isogesi. Ni example nakoresheje, ni umufano. Shaka uzoza usubira mu byo navuze, ntukazo interpreting ibintu ntavuze. Ubwo rugero watanze navuze ni fani ni ukuvuga igituma ruri fani ni urugero. Ni ukuntu tubona Imana ko ari ikintu mu buryo ndashobora gukoresha isogesi. Ni ukuvuga ngo isogesi imbere n'inyuma ni ikintu kimwe, ariko uyihinduruye ikomeza ari ya sogesi. Ni ukuvuga ngo igihe Bibiri tubwira ngo Imana ihumeka mu muntu, ntabwo arakuka yahushe mu muntu, kubera iyo ija guhuha rero ushobora kudutandukanyiriza uno mwuka yahushe niyo oxygen ni ikihe cinjiye mu muntu. Ni ukuvuga cyagiye umuntu yari aryamye hano hasi gutya, Imana itarahumekera umuntu, kera oxygen yacaga umuntu hejuru. Ni ukuvuga oxygen yoba yarahaye umuntu ubuzima, shaka unyumve. Ariko Bibiri tubwira ngo Imana ngo ihumekera mu muntu. Ni ukuvuga ni Imana yinjiye mu muntu, ni Imana ubwayo, ntabwo ari umwuka, ntabwo ari gutyo, kubera Imana ubwayo ni umwuka. Ni Imana yinjiye mu muntu, imaze kwinjira mu muntu yari imaze kwiremera ubwayo. Kuko Bibiri tubwira ngo ni female, ngo yabaremye umuntu umugabo n'umugore mu shusho yayo. Ni ukuvuga ishusho y'Imana niki ni umugore n'umugabo. Ntabwo ndi kuvuga mu buryo buri biological, mu buryo ukumva ngo ifite bwa sex, urumva, ahubwo ifite nature, ifite nature y'ubugabo n'umugore. Gute se iyo mbese Imana ni mugore magabo? Ntabwo nyumve neza, umuntu igihe ari mugore magabo ni igihe umuntu afite sex zibiri, ari nabyo navuze ko atari ko ari mu shusho y'umugore n'umugabo. None igihe yaremye umuntu mu shusho n'umugabo, umugore yavukanye sex zibiri. Yego, Imana ntiyaremye umugore, yaremye umugabo, ariko umuntu yavuye mu mugabo. Ni ukuvuga umuntu kera yari yararemewe mu mugabo. Nico tugomba kumenya. Ubundi twese twavuye muri Adamu wa mbere. Ni ukuvuga nawe ubundi muri understanding ya Imana ifite sex. Imana ni imwe, shaka unyumve neza, ifite ubundi Imana ni umwuka. Rero dufite ino sex reproduction system, shaka nyumve neza, turi muri reproduction system. Kristo aza mu mubiri umwe, yaje ari male, sibyo? Kandi abagize ingingo ze ni abagore n'abagabo. Ni ukuvuga Imana ni urumva, Imana ni umugore n'umugabo, ariko natire dushaka kuvuga ni natire y'ubumana indani, atari ino yo hanze. Bibiri ivuga ko Imana ni umwuka, ndetse n'abayisenga bagomba kuyisengera mu mwuka. Kandi muri uyu muntu twavuze bya bice bitatu bimugize, harimo icyo gice cy'umwuka, ari naco ngiye nemera ko ari ryo rembo ry'Imana mu muntu. Hanyuma mwebwe ko mufite umubiri musonza murwara, Imana ijambo ryayo ni ukuri. Shaka yumve byiza ukasubiza ikibazo. Sasa nitacyo kibazo nabonye, kandi ibyo bisobanuro byinshi mutanga muri confusing abantu. Umva niho ndi kuja ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka. Kandi muri bya bice bigize umuntu ko ari bitatu,
imana ikorana mu buryo bw'umwuka ari naryo rembo ry'imana mu muntu. Mwe mufite imibiri, mufite na bwa bugingo bugizwe n'amahitamo n'amarangamutima, hanyuma mwe muhinduka imana gute mufite umubiri kandi imana ari umwuka? Shaka unyumve neza, ibintu byose haba twavuze neza ngo ubugingo ubundi bugingo buhishe mu maraso, ni bw'ubuzima bw'umuntu mu maraso. Urumva ubugingo ni ukuvuga ngo ubugingo bwavuye mu gitaka, sibyo? Bwavuye mu gitaka, kandi ubugingo wumve ko cyangwa igitaka ariho naho cavuye. Igitaka ni ijambo riri materialized cyangwa ni ijambo ryahindutse ikintu gifatika, kandi ntacaremwe cyose kitavuye mu Mana. Ni ukuvuga ngo igitaka n'ibiki byose ikintu cyose ushobora gutekereza ni portion y'Imana. Igihe Imana yaremaga nta kindi kintu yakoresheje hanze y'ikiri cyo kugira ngo ireme, sibyo? Ni ukuvuga ngo icyo ushobora gutekereza ko ari n'ubucafi ikintu cyose ntabwo cavuye mu busa, cavuye mu ijambo ry'Imana, sibyo? Rero mu gihe tuvuga ngo uno mubiri wo hanze ukozwe na soul na body, noneho hakaba umwuka. Uno mubiri shaka unyumve, uwo mubiri niwe Yesu Kristo yavuze ngo inyama zanyu amaraso yanyu n'umubiri wanyu ibyo ni ibyanje. Ni ukuvuga ngo hariho papasi kuba zarakiriye icyaha kugira ngo Imana yerekane ishusho yayo y'ubucunguzi. Ni ukuvuga Etienne ukuntu uraho, sinshaka kumenya ibyaha wakoze, sinshaka kumva ukuntu wiyumva muri wowe. Iyo body yawe na soul ibiki iyo ni Imana, kandi kubera ko ari Imana cyerekana ko n'Imana ifite imbaraga, nuko ifite kumira ibyo byaha udahinduye no mubiri ugakomeza kumera ukuri, ariko ugenda ntacaho ufite. Ari nko mu Bakorinto baravuga ngo imibiri yanyu nizo nsengero z'Uwiteka. Kandi nibyo twatangiye tuvuga ko twese twemera ko Imana iba muri twe. Ikibazo mugenzi wanjye yarabajije, niyo mpamvu narimbaje icyo kibazo, muhinduka imana gute? Imibiri yanyu ihinduka imana gute? Kandi imibiri ari urusengero, Imana iba muri twe, turabyemera. Mwe mugera ku rwego rwo guhinduka imana, babigeze ku ruhe rwego bigenda gute kugira ngo abadukurikirana mukure iyo confess? Urumva mu isezerano rya kera dutangiye ari ukuntu Imana igenda ihishura. Mu isezerano rya kera abantu bose bumvaga ko Imana ituye hanze yabo, niyo mpamvu benshi banasengaga bakerekera hehe ku rusengero, bakumva ko ariho Imana iri. Ariko Imana iza yazibomagura zose, yazisenya, kubera ari cyo yari igamije. Yari ishaka abantu bave kure mu bitekerezo, bumve ko ubusabane bwabo n'ikiri cyo muri bo iko kitari hanze yabo. Kristo amaze kuza, navuze mu isezerano rya kera ukuntu abantu babonaga ko Imana ituye hanze yabo, ariko mu isezerano rishasha rimaze kuza, Kristo arababwira ngo runo rusengero nshobora kurubomora, maze nkubaka urusengero mu minsi 3. Ubundi yarivugaga, umva ukuntu agenda ahishura, aje abereka ko urusengero ko atari ikizu, ahubwo aje yereka abantu bari bose, haba abayahudi haba baki bose abamubazaga, abereka ko iko ari urusengero. Amaze kuza, amaze kuvanishinga cyangwa amaze kuvaho, ba Paulo baraza nabo bakomeza kumva ujya Kristo noneho wari hanze, ntabwo agikorera hanze, ari hehe? Ari muri bo. Kugeza aho noneho abantu batangiye kwita ba Paulo na Barnabas ngo mwebwe kubera ibyo mwakoze muri Imana, bashanyagura imyenda yabo. Oya, turi abantu kamwe, turi abantu kamwe, kuko Paulo yaravuze ngo muri iki gihe turacabonera ko mu ndoregwamwo, ntabwo kijya gishitse, ntabwo kiraza. Noneho kuri ubu twebwe bijya byari byarahishwe, ni muri iki gihe cyacu tubimenya ko wowe iko Imana itari muri twe gusa. Shaka unyumve, iko Imana itari muri twe gusa, ko wowe sinshaka kumenya umuntu ari mu byaha bimeze gute. Icyo tumubwiriza, imbaraga zimuhesha kuva no muri ibi yarimwo, ni igihe yatahuye ko iwe ubwiwe, sinshaka kumenya outer man inner man, wowe uri Imana, wowe uri Imana. Ico gihe nico gihe imbaraga ziba activated zo kumira icyaha. Etienne, iyo niyo message dufise. Nicyo kintu dushaka abantu bose bumva bagatahura, nukumenya yuko uwo mubiri wawe ufise uyo Mana. Kwanza uvuga ngo urizera ko iyo Mana iba muri wewe, ukwiye kumenya ko iyo Mana uvuga ngo uri muri wewe ari wowe ukuri wahoze isitari yarimo. Wewe ukuri ntabwo ari wewe wavyawe n'umugabo n'umugore. Navuze ntangwa navuga ngo Etienne, ndabona byabaye repetition, ibintu muri kuvuga muri gusubira mu bintu. So akira aho nibyo ndarimbajije, mutandukanya uwo muntu w'umwuka namwe mukitandukanya gute? Impamvu ijambo ry'Imana ryaje
nukugira ngo uriya muntu w'indani ari we Mana agaragare hanze. Ikibibuza ko gaga hanze ni kubera iki? Nuko ko umuntu wo hanze atarigamya ko ari Imana. Uno muntu wo hanze atarigamya ko ari Imana. Eka ntanga urugero rumwe. Mu muzakuzo mu igice cya 9 havuga inkuru ya Sawuli ariko hama abigishwa Bibiri ivuga ngo umuco uramumurikira. Havuga ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umuco uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli Sawuli, undenganiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwo urenganya. Abonye uwo muco yikubise hasi. Uwo muco simubwira ngo ndi Yesu uwo urenganya. Ntabwo yavuze ngo ndi Yesu umwami w'abari urenganya ba Petero n'abandi. Nabwiye ngo ndi Yesu uwo urenganya. Bivuze ngo ba Petero n'abari bose ba Yohana Paulo yarenganyaga ari yitwaga Sawuli yari Yesu Kristo. Uwo niwe yari Yesu Kristo. Bivuze ngo uyo wowe w'indani w'iyo Mana y'ukuri niwe kwegwaga hanze. Izina giwe umeneta yabivuze. Yavuze ngo uyo w'indani niwe yitwa umuntu. Aryo zina ry'Imana. Noneho uwo Adamu yambaye umubiri niwe kuye gutwara iriya zina ry'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo undenganiza iki Paulo. Ntabwo yavuze ngo kwe kurenganya Petero na Yohana na Yakobo. Yavuze ngo ni jewe kurarenganya. Nukuvuga igihe byumvikanye turi benshi abanyamakuru ni batatu nimukomeza guhera ku kibazo. Okay, reka tubaze hano ikintu cyo kuvuga ngo umuntu n'Imana. Tuvuge mu gitabo cyo kuva ibice 20 ku murongo wa 3. Haravuga ngo ndukagira izindi mana mu maso yanje. Sibyo? Ni gute twebwe abana b'abantu tugaragara nk'Imana kandi Imana yonyine yarivugiye ngo tukiremera izindi mana mu maso yanje. Kuri 23 naho hakavuga ngo timukiremera izindi mana muzibangikanyije nanje. Ni gute twebwe twibangikanye n'Imana kandi turi abantu? Izo izamana mwenda tayavuga, izamana zitumva, zitabona, zitareba. Izo nizo Mana kavuga ntimugire izindi zaba nizo bigwa Mana. Ariko ntabwo ari twebwe. Ijambo ry'Imana ko ritubwira ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi ni intebe y'ibirenge by'Imana. Ni gute Imana yo turano mu isi mwebwe muhakwiga gute nk'Imana? Iryo jambo noneho rivuga ngo ijuru ni intebe y'Imana. Bivuze ngo kino kirere cyose bivuze ngo ikibuno cy'Imana gura kino kirere cyose. Ngo n'amaguru yayo ngo ni maremare ngo agendera hano ku isi. Intebe y'Imana ni wowe. Wewe winde, wewe hanze. Wewe ni wowe ijuru. Nta ijuru biriya. Nta Imana biriya. Ni wewe ijuru. Ivyanditswe ko bivuga. Tukira ndabaza. Yesu aje gusezera abigishwa yarababwiye ngo ndagiye aho ngiye ngiye kubategurira aho nzaba ariho namwe muzaba. Yagiye mu muntu cyangwa yagiye mu ijuru kuma? Yagiye mu muntu. Kurabaza neza wa. Ari kubaza neza. Karabaza neza. Kubaza ibyanditswe. Nicyo kibazo ga ntabwo cyo kubyanditswe. Kurabaza ibyanditswe. Tureba aho Yesu yagiye. Mwene da. Wewe ukugira neza ko kubaza ukurikije ibyanditswe. Ari niyo dushaka. Abakosore 127 kwavuga ngo ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga aribwo Kristo muri mwe. Yesu yagiye he? Yesu yagiye muri wewe, nta handi yagiye. Muri twe niwe yagiye gutegura. Umvana kubwira. None se je nimfa nzaje muri. Yagiye gutegurira abantu. Niyo ugombaga kwibaza ese abapfuye bose bari he? Abantu baravuga ngo bagiye mu gituza cha Abraham. Nukuvuga Abraham afite urutuza runini. Abantu bose rero ugomba kumenya ese Abraham bisobanura iki? Mwene da, Bibiliya ivuze ngo Kristo muri mwe. Ibyanditswe bivuze ngo Kristo muri mwe ibisiringo z'ubwiza. Bivuze ngo nta handi yagiye muri twebwe. Niyo mpamvu bivuze ngo uyu yagiye muri twebwe niwe yagagaye mu gihe wavuka, igihe navuka. Abantu bapfuye baja muri Kristo. Kristo nawe ari muri twebwe kuko ni twebwe Kristo. Umuntu yapfuye nta handi aja muri wewe. Umuntu iyo njewe umuntu wewe numfuzaje umuntu wita uwera ntabwo abantu bose abera baja hehe basinzira muri twebwe kuko ni twebwe Kristo. Okay, wewe nupfa uzaje nta handi hantu. Icambere ntabwo nzopfa je nicambere. Icyakabiri abapfuye impamvu mvuze ngo ntabwo nzopfa ni kubera iki? Niko Yesu yavuze ngo unyizera ntabwo azigera abona urupfu, ntabwo azigera apfa. Ngo nubwo aba yarapfuye ngo azongera abeho. Bivuze ngo ko urupfu reka yavuga ni urupfu rwo mu mubiri neza mu mubiri. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ndabibiri banga ngo ntabwo twese tuzasinzira. Paulo abivuze avyisa ubwiru. Bivuze ngo abantu bose ntabwo kugeza n'uwo munsi ntabwo baramenya yuko tutazova. Impamvu kweka abantu abapfuye bose n'abera bose bapfuye nuko abatari bazi yuko ari bo Kristo.
wowe ntabwo uzapfa ntabwo nzopfa Nawe nawe wizeye yuko uri Yesu Kristo ntabwo uzigera ubona ntabwo ubundi tukubwiriza ico turico ko turakubwiriza ico urico ntabwo twaje kubabwira ngo mudusenge ntabwo twaje kubabwira ngo turi imana kuri mwe oya twaje kubabwira ko wowe uri imana uhakanye Bibiliya niwizeye kuri Imana ntabwo uzigera ubona urupfu. okay gato mwabagabo mwe sasa iki kiganiro twaganiriye kandi ko kirasubira gusa nibyo twavuze kandi tureke iyi ntabwo ari discussion ko turagira ngo abantu bumve bitewe nuko mamusubiza dushobora guhera ku kintu kimwe ariko tuje muri logique na realite kuko niho abantu bagarukiye bumva ibyo muvuga na realite y'ibyo twumva tuzi tubona hari abantu bagize imyaka mwebwe muri abana basenga bakuriye muri ibi barabyumva bakavuga ati aba basore nabasazi muri commentaire birimo aba basore nibo bazanye Kristo ibi ni imperuka mwebwe muravuga ko muri Imana abantu bakavuga ko mwasazi abantu mwababwira iki mu magambo make please ijambere ntabwo bitangaje ko bavuga ko twasaze na Yesu ubwiye kwita Imana bambisamo no musazi bavuga ngo arimo daimon ko yari Imana ntabwo ari ibintu bitangaje ico gihe wari hebu urumva nari uri Yesu Kristo yari jewe yari wowe dukurikirana niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo turinga ingo z'umubiri we turi umubiri bivuze ngo Yesu Kristo yakababwiriza yari twebwe niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nabambaye na Yesu Paulo yari he yari Yesu igihe bakubita imisumari Yesu ni Paulo yakacumitwe igihe bakubita Yesu igihe yahagaze imbere ya Pilato ugiye ari Paulo ugiye ari wewe niki mwababwira rero abo bantu bavuga ko izi nyigisho mwazanye zitabari ukuyobya abantu kandi ari imperuka ikintu twababwira ni kimwe niba wowe ubona uburyo twogura tukaganira duhure tuganire tukweka ibyanditswe nawe ubwawe wizeye niyo mpamvu twaje hano kwa kino kiganiro nugira ngo nawe ubwawe umenye z'ukuri uriwe z'ukuri uretse zo wigishwe kuri theology uretse zo wigishwe kuvuka umenye z'ukuri icyanditswe bikuvugaho wewe nico tubabwira ariko yake nkubaze nawe nubwo uri umunyamakuru kuba abantu bapinga zino nyigisho ariko twabasaba kugira ngo tubahuze kuko debate izana gusobanukirwa ukabona abantu barabikwepa kandi dufite aba evangeliste dufite aba theologue ubona biterwa n'iki navuga ko uhereye mu isoko ry'abatuzaniye ubutumwa bafite uburyo badutinyishije ibintu by'Imana bumva ko iby'Imana bitagomba kugishwaho impaka kandi iyo dusomye Bibiliya ubwayo itubwira ko habe na Pawulo gihageze muri Atenayi yahuzaga abantu kandi abantu bo mu Bugiriki barabanyabwenge bakaje impaka ku by'Imana ariko noneho abazanyaga kiza mbere kugira ngo byenda abantu ntibagatinyuke kurushirizaho kumenya bumva ko hagomba kuvuga umuntu umwe mu materaniro so iyo hajeho rero ibiganiro bisa nk'ibiganiro mpaka imyizerere yaho dukomora batuzaniye agakiza barabitwangishije Peter mwebwe nk'abavuga butumwa se twabita bavuga butumwa nta kibazo urabona ikibazo cyane ico naje nagize mu gice mu kivuga kubera ko nk'ubu twagiye tuganira n'abanyabuntu bigatuma twongera kubatumira kuko twe turabanyamakuru kandi dushaka abantu bumva kubera kubatumira cyane bamwe ati bari abanyamakuru n'ababaye abanyabuntu ariko juste tuba dushaka guhuza abantu bafite kwizera gutandukanye kugira ngo musome ayo mavasi abantu bamenye ukuri kuba abantu rero batinya kuba mwahura bakaba bo commentinga muri comment kandi batemezanya namwe mubona byo abe nabo buntu ntibemere kuza kuganira nabo abo buntu nibo batarimo kubemera nyine mwebwe urumva biratangaje cyane sinumva ukuntu umuntu ukomeye yavuga ko akomeye agatinya uworoheje kandi ari we wenyine wabyivugiye urebye mu makomantere abantu ko baratwita ibyo batwita ibyo nta kibazo nta muntu n'ibintu bisanzwe ariko igikuru si ukugira ngo tuze kwerekana ngo ko ari byo tuvuga cyangwa ko tugira gute kimwe gusa gikuru icyo twavuga kuri aba bantu gusa nibabe open cyangwa baze tuganire ari naco dushaka kugira ngo twese buri ikintu gitangaje Bonfise ntabwo ari umuntu uri mu buyobe utazi ko ari mu buyobe umuntu utangaje ni umuntu uri mu buyobe kandi atazi ko ari mu buyobe ariko akavuga ko ari mukuri ariko kandi adashobora no kudefendinga ico kinyoma ciwe ariko ugasanga ari undi muntu uri mu buyobe ariko ashobora no kudefendinga iki ubuyobe bwe ariko abantu benshi bakavuga ngo dufite ico twizeye ariko adashobora no kukubwira ico yize bavuga ko mutari abanyamwuka nta mwuka barimo
urumva muri gukoresha gusa nyine ibyanditswe urumva abantu bazi umwuka bavuga ni gutitira Holy Spirit ni kugira gute umwuka bavuga no umwuka wera ari umurimo barubonye bamwe gutaturimo cyangwa nkizo batekereje gusa bashingiye ku byo muvuga bumva ngo muri itimana ahubwo mufite umwuka Beelzebul urumva abantu urabona ikibazo abantu ni feelings urumva Yesu Kristo ntabwo kubera ko ari umwuka kubera ko atagenda atitira kwerekana ko ari mu mwuka biriya abantu baje muri ruga bakavuga ku ndimi abandi bakerekwa revelation abandi bagakura ibiheko biriya byo mubifata gute nkamwe Imana mu gihe ari iby'ukuri biri genuine ni ibintu biri muri Bibiliya zitwa impano z'umwuka birahari muri Bibiliya ni ukuri mu gihe byakozwe mu buryo bwacu umuntu ukijijwe nawe ari Imana bamutega ibiheko bakamuroga akagwara donc imbaraga z'umwijima zikamugiraho imbaraga kandi afite ububasha wo kwibaza ese ni gute urabona ari ikintu kimwe tugomba kumenya Yesu ntiyagwaye shaka unyumve neza Yesu ntiyagwaye ndavuke turabibona mu byanditswe ikibazo no ko ibyo wavuga kurabaza neza bro bonfise ari mwambaza ko ndabaza nk'umuntu utazi muri imagination utari umuteologi kurabaza neza muri imagination nk'umufilosofe cyangwa n'undi muntu wabaza uko ariko kose kurabaza neza cyane nukuvuga ngo Kristo cyangwa abantu kuvuga ngo bafite impano runaka sibyo impano ziremerewe cyangwa umuntu kumutega igiheko nshaka unyumve neza umuntu kumutega igiheko hariho programme runaka nukuvuga ibintu byose twavuze araho byatangiriye ari naho biri kuja ari naho bigeze ikibazo nuko twavanze ibintu byinshi cyane kandi birimo topic nyinshi ariko nshaka kugusubizaho yego birashoboka ese kubera ko utokwibaza iko Kristo banamufashe bakanamubamba kubamba uri Imana no gutegwa igiheko kurumva ari iki gikomeye ariko ni kintu bonfi kandi niyo mpamvu nyamukuru yo kumenya ijambo ry'Imana impamvu dushaka bino bitse bimenyekane niko gute mwaravuze babareke kwiga Bibiliya impamvu twavuze ko umuntu wese twavuze ngo ikibazo gikomeye ntabwo ari theology twabivuze ubushize twabivuze bonfi theology ni nziza nibazo kwigisha kuri Imana ariko niba batazo kwigisha kuri Imana iyo theology ireke ariko nibazo kwigisha kuri Imana kuri Yesu Kristo uyikomeze twavuga ngo impamvu nyamukuru dushaka ko ino jambo rimenyekana nugira ngo intege nke zose twavugaye mu mubiri n'ibyaha byose bishire kugira ngo twambare umubiri musha umubiri w'intege nkuveho impamvu wagutegeye kwiga gufatanya kubera iki ni kubera ko ufite intege nke n'ibyaha mu mubiri nuko utazi kuri Imana kandi nuko utarabyizera kandi ngo ubibemwo kugeza igihe ubigaragaza mu mubiri kagaragara niyo mpamvu rero before ubigaragaze ugomba kubanza kubimenya ukanabyizera warangiza ukabibamwo kugeza igihe uzo bigaragaza mu mubiri ari ikintu numvishije muri commentaire ari umuntu wavuze kubera ikintu wavuze ngo tukabigaragaza mu mubiri ari umuntu wavuze Buddhism ababuda abandi babita Abraham nico nari nshaka kuvuga ababuda ari ukuntu bizera ari ukuntu bizera muri incarnation cyangwa muri incarnation mu buryo ushobora kuba uriho none kubera ko ari undi muntu wabayeho none akabona body none tuvuga ngo twebwe turi Imana ntabwo turi kuvuga muri ubu nari mvuze kubera umuntu wanditse muri commentaire hejuru ya Buddhism ntabwo turi ababuda muraba Branham inde Branham buri umuhanuzi wese ikibazo cyane nuko n'abantu bavuga umuntu batamuzi nawe gapangwa sinzi nimba uzi Branham bikurikiranye n'ibyo ariko nje ndamuzi sinzi Branham ari ukuntu muzi kandi umuhanuzi w'ukuri tumubonera mu byanditswe okay gapa sinzi kino kiganiro kirasa kibaye kireke tugane ku musozo ariko hari ibintu hari field zibiri ngira arizo tuza gusorezaho iya mbere tugomba gusoreza ku muhanuzi kuko mwabonye ko hagize amashaka ko turababaza aho mwahuye uko mwahuye n'ubutumwa uko mwahuye n'iryo hishurirwa ndetse twakoze n'ubushakashatsi nkuko muvandimwe Bonfils yabivuze dusanga hariho video zibiri zigize imyaka 5 social media kuri Facebook ndasanze afite followers umwe hariho n'igitabo cyitwa Fulfilling none ugasanga nimba atagaragara kuri media mwebwe mwahuye nawe gute muze kubisobanurira abantu kugira ngo babimenye ikindi nacyo nawe Bonfils uze kumfasha kugira ngo tuze kubyibuka tuze kureba kuri biriya byari byaragizwe ibanga igihe cya Daniel n'igihe cya Yohana ni biki mushobora kutugaragariza nk'abazabakurikirana ko byahishuriwe uyu masoka ariwe byahishuriwe n'uburyo yabihawe kugira ngo rero ababivuga abo ibyo bintu byasize abantu mu rujijo muze kudufasha kuri ibyo bintu bibiri kuvuga ko ataba kuri social media nicyo cyambere uvuze
uburyo twahuye n'ubutumwa uburyo mwahuye n'ubutumwa byadusize mu rujijo twagerageje kubishakisha ntitwabibona mwebwe rero n'ubushize twarabiba muri kino gihe turi digital ni izukuri turi digital ariko twavuze ngo ntabwo buri muntu wese ari digital niko twavuze twavuga ngo ahari ntabwo yigeze aba digital ikintu wabaje ni kuvuga ngo se mwahuye gute yaje hano muri Kenya ariko ntabwo icyo gihe twahuye ntabwo twari bambere muri Kenya twumvise message yaje hano rero abo bahuye n'abahura nabo natwe twahura nabo ngabo ndagenga ngicyo cyambe ndagisubije ntabwo ari digital yaba digital yeko yashizeho byose urumva ariko afite video nk'ya nivyo kuri kweko ntabwo yigeze aja muri nzira ya social media niyo mpamvu atari digital cyane icyaka naco wabaje niki rero ibyagizwe ubwiru muri Daniel n'ibyagizwe ubwiru muri Yohana mukavuga ko ari we masoke ari we Imana yabihishuriye umushingira kuki ubushize twabivuze hari ikintu twavuze ubushize twavuze ngo Bonfils na Etienne ni partners barakorana ariko buri wese agira ubuzima bwe buri wese ari ku giti cye urumva ikintu cyonyine yose yavuze gishaka kukwemeza gishaka kumenyesha ukuri yavuze ngo abanje bose bafite ijwi ryanje muri bo nta kindi kintu na kimwe gishaka kwemeza ukuri uko ariko kesi ijwi rikubamwo urumva nta kimenyetso kimwe bavuga ngo ni giti cyabemeje yuko ivyo yavuze ari ukuri nuko twabibonye tubibona mu zanditswe ikindi vyemeza n'imitima yacu nta kindi kintu nico gusa komeye ikibazo kimwe yarambajije hano yarakitubajije muri rusange in fact numva mu gihe umwe asubije nimba ufite semo idea nta kintu nari nshaka kongeraho buke urabona Yesu Kristo nshaka kwerekana na fact imwe muri Bibiliya usomye neza mu byakozwe n'intumwa ndango ni kuri 3 ku murongo ndango w'19 haravuga ngo Yesu Kristo azasubira kandi atumwe asubire kandi abwirizwe ngo yakirwe kandi ico gihe igihe ivyo bintu byanditswe mu byakozwe n'intumwa ni Paulo wabivuze ni Petero wabivuze Yesu Kristo yari yaraje yarabwirijwe yaranakiriwe mu ijuru ese ni gute Petero yasubiye kandi aravuga ngo Kristo azasubira kandi atumwe murabishakisha azasubira kandi atumwe abwirizwe ese azabwirizwa gute shaka unyumve neza muri Yohana ibice 12 ku murongo wa 22 Bibiliya iratubwira neza ngo abantu bari bavuye muri Greece baje kureba Yesu Kristo none babaza Philip ngo dushaka kureba inde dushaka kureba Yesu Kristo babwira na Andrea Yesu Kristo ntabwo yababwiye ngo nimubemerere baze bandebe yarababwiye ngo ntabwo yarababwiye ngo akabuto ngo kakiri konyine gakomeza kuba ari konyine ngo ariko ngo nigaterwa mu gitaka kazazana imbuto nyinshi Kristo yarivugaga mwebwe mureke kuza kundeba murindire gusabukeya njewe nimara gutambwa nk'igitambo zagaragara nk'imbuto nyinshi ari zo mwe ntabwo bizasaba ngo nimuze mu ndebe igituma abantu benshi antichrist haba nuko hazaza umuntu umwe wiyita Yesu Kristo none abantu bakamukurikira twebwe ntabwo tuba tukubwira udukurikira ko turakubwira wowe uri Kristo shaka unyumve neza ari ikintu kimwe shaka kuvuga rero uwo Kristo noneho uvuguruwe ako kabuto kabaye kenshi niwo twita Yesu Kristo uvuguruwe uhishuwe nukuvuga message yo tubwiriza Yesu Kristo wahishuwe uvuguruwe ari wowe ari urya Yesu Kristo wabaye mwinshi nukuvuga Yesu Kristo afite imbaraga zo kuba umwe afite n'imbaraga zo kuba mwinshi adahinduye ico arico niyo mpamvu ari ku musozi wo guhindurirwaho reba hano kubwira yagaragaye Eliya yagaragaye runo ruhande na Mose agaragara runo ruhande ariko ba Petero umva kino kintu ba Petero bamenya Eliya bamenya nande bamenya na Mose batarigeze kubaho ari ibinyejana byinshi cyane nugute babamenye baravuga uriya ni Mose ninde nukwereka ko bahoranye nabo isi tararemwa niyo mpamvu bana bamenye nukuvuga nuriya Yesu Kristo wari wabaye mwinshi nukuvuga Yesu Kristo afite imbaraga zo kuba mwinshi niyo mpamvu bamubajije ngo se ngo abantu bavuga ko ari inde abandi baravuga ngo uri Eliya abandi urivuga ntabwo yavuze oya nuko yarazi kubwiwe ari bobo uwo Yesu Kristo wabaye mwinshi reka turangiriza ndangiriza hari ikintu yari yavuze nyuma
avuga ibintu zo kugwana no kugira gute uwo Yesu Kristo abaye mwinshi niwe avuga muri Matayo 55 ku 34 gukomeza avuga ngo umwami azabwira abari buryo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahawe umugisha muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kurema kw'isi ngo kuko nari nshonje mukamfungurira nari mfite inyota mumpa iconywa nari umushitsi murancumbikira nari nambaye ubusa muranyambika nari ndwaye muransura nari mu nzu y'imbohe muza kundeba uwo n'umwami ariko aravuga bivuze ngo Yesu Kristo niho tukubwira ngo ni wowe niba ugwaye Yesu Kristo kuri no mu mubiri yaragwaye yarashonje arasonza aragwara arasinzira araja mu nzu y'imbohe aracumbikirwa arambara ubusa arazivuye ngo nari ngwaye murancumbikira nari nshonje murangaburira uwo niwe Yesu Kristo wa none ari we jewe nawe Peter na witwa ndeharye igi mwakoze cyane kongera kuduha umwanya nshimire bagenzi banje twabanye muri iki kiganiro namwe mwakoze cyane hanyuma dusoza ikiganiro mu by'ukuri turifuza ko abantu cyane cyane abakozi b'Imana bafite mu nshingano bashora imbaraga mu gusobanurira abantu no kubigisha ijambo ry'Imana kubera ko aho birimo bigana nimudahaguruka muzaje gusanga ntaba Kristo mu gisigaranye mu makanisa kuko aba barimo barabwiriza kandi birinjira mitwe y'abantu kandi bikabahindura kandi umuntu yakira ibyo yumvise ni nako angana agendera kubyazi so mugiye mukomeje gusirimba mu makanisa abandi barashoye umwanya muri biriya no gusoma I don't think ko abantu muzabagumana hari ibindi barimo bamenya turi muri digital world nimwegere media amakanisa yanyaje online mubwiriza abantu mufata umwanya uhagije abantu bige bakore amaseminere abapasiteri batize muje kuri theology mwige mumenye ibintu abe nikindi rwose nibajya no mu makomenti twabasaba kudatukana ahubwo nibatange evidence niba uvuze ku muntu yayobye shingira ku byanditse umuvuguruze ushingiye ku byanditse naho kuza utukana ntabwo ari indangagaciro z'abakozi b'Imana cyangwa se z'umukristo ibi tubizana kugira ngo tugaragaze imyemerere itandukanye ariko kugira ngo dushake ukuri abantu bari mu rujijo barushirizeho gusobanuka n'ubundi twaba twahamagara abakozi b'Imana n'abavuga butumwa nibareke kumva ko ibiri gukorwa bamwe mu twari dukwiye no kubaha ibiganiro ahubwo nimuze muri komenti nimba utanaje no ku kiganiro vuguruza ibyo ushingiraho ko bayobye ubitangishije reference y'ibyanditse ikindi kandi nimuhaguruke muvuga ubutumwa bitari ibyo intama ko zirarindagira yes abadukurikiye ikiganiro muzakurikira kuri Mind TV kuri Bibogobogo Radio and TV ndetse no kuri BMC Radio and TV nanone tubasabe kuhakora subscribe kugira ngo muze mubona n'ibindi biganiro bihaca mwakoze sizi ige wasenga dusoza nta kibazo data tugushimiye kubw'ijambo ryawe ubashe kuvuga kugira ngo aho uri hose ku isi ubashe kwitahura reka ino jambo uri buryumve wese wavuye kuri wowe reka ryumve aryizere kandi tubashe guhura no kuganira kugira ngo abashe kumenya neza abashe kumenya n'icyo abasha gukora turagushimiye ku magambo twavuze reka ijambo ryawe rikomeze kugira imbaraga rigere hose ku isi yose rigere ubushobozi mu bantu bawe abutuyemo ni mu izina rya Yesu Kristo turiho dusenze amen amen ko wasenze ubumwe hari ikibazo se gusenga wamije bisabye hari ijambo hari chance kwa kivuga muri birango muzasenge mu kuko ibantu bahumiriza kugira ngo bataba distracted okay mugira ibihe byiza turi kumwe nawe ubutaha niba ushaka kugira ico uvuga kugira ico wunganira kugira ico wakana mu kiganiro twandikire muri comment tuzabibona tuzaguha umwanya murakoze